enyongyeza ya biriyooni 1,500,000 UNRA neza kuzongera kukora enguuto ya kilomita 4 n'obucweka 28 ziyaraganisa orurembo rwa Hoima obu babire nibakora oruguuto rwa kilomita 66 rwa Burima Hoima kuza Kaboya n'ezindi nka Charisima Road, Mugabe Road, Rwentuha Road, Kafuru Road n'ezindi nka Kasiimo. Tawuni enguuto ezitukozire omu tawuni kilomita 3 zoona tariho street lighting. Twine n'oruguuto rwa Babachwezi narwe turiho amataara ningira nyekiro nimureba hariho omwirima mwingi nitwe tukayenzire ngogu aho hoona tuteekaho amataara abantu abakukora nyekiro batunga oku bakora. Ebi yabigambira abanyeshengera bari kushitama akakiiko akakosase obu abantu barambura emirimo yakozirwe contractor oruguuto rwa Burima Hoima okuza Kaboya. Abandon his line of argument. Will the banker okay this? Yeah, we'll do an addendum. It's an approval, and that's why I'm saying it's bank rules versus PPDA rules. Correct. And the bank is not probably sure Uganda now. I mean the bank of Uganda law is some ADB. Pius Wakabi uri umunyeshengero wabo gashya kandi memba w'akakiiko kakosase nagira ngo bino kwetombwita ha muringo gubatire koranso oruguuto rwa Burima Kaboya etari kushana n'ezindi nguuto. Kila muno oruguudo rwa Burima genda Kaboya quality ya road etabe nungi so twize n'abayino ba explaining abakita abaire nungi kandi orangu Burima Masindi Kigumba rure ruguudo rurungi so itanu Hoima tukusa kufira kandi sente zinu twaze hozere bihora ka parliament. Biriyooni 1,500,000 neziza kwongerwa ha biriyooni 101 ezi gavumenti yabire bahira mu contract y'oruguuto rwakozirwe kampani ya China Railway No. 5. Gashakwanwa gaba Ambrose Katoto.